došla, idemo sad svirat po plaži. A ti ćeš mi ovu svirku dupla. Može, pravi tu jabu. Sad moramo sačekat tvoju mamu. Mama! Daj 100 euro. Ne dam. Da. Ajde, Mama, kako ti je sa mnom putovat na svirke? Super, opušteno. Evo ga gitara. Johnny gitara. Čekaj, evo ovo unutra. Krešo, snimaj. Jebi. Sad ćemo vas zamoliti da ostavimo kopere kod vas. On je rekao da može. A ne, mi ćemo vas sad pitati. Dobar dan. Možemo samo ostaviti. Kako ste vi? Može. Možemo samo ostaviti. Naravno. Dobro. Zato ćemo vam odsvirati za nagradu jednu pjesmu. Ne trebaš, ti ćemo malo će nas slušat. Stvarno? Možete doći? Doći će na koncert. Ti si idemo stala, Pobjeda. Aha, koperi sad. Ajde, kaj ćemo? Lipšana nego na televiziji. To je uvijek lijepo čuti. Hvala puno. Uživajte. I ti isto je lipo se provedi. Hvala, hoćemo. Ajde, čao. Ako vam se sviđa ovakav koncept videa, ostavite like. Nisam vam baš snimila sve što smo svirali zato što moram paziti na autorska prava, ali stisnite mi like i subscribe ako vam se ovakva videa dopadaju i ako želite još ovakvih videa. Pogledajte molim vas ovog psa, ja sam mislila da uživa, ali sam se prevarila. Iskreno mislim da ću ovo raditi češće zato što je jako lijepo vidjeti da se ljudi razvesele. Jako ih je lijepo vidjeti iznenađene kad vide harmoniku nijotkuda negdje na cesti. Pogotovo još ovako ljeto, more. Odmah razveselili ljude. Došli smo po svoje stvari. Leđa mi otpadaju. Danas nastupamo u Supetru, u ljetnom kinu i prodaju se karte, tako da vidjet ćemo ko će doći, koliko će ih doći, čuće se, vidjet će se. Sad se idemo spremiti za to.